Anyang laki din! Nalpas ka dahin ti paparamid yung abalayo, Lorna. Ay, saan pa'y? Saan pa'y anak kagudwa? Ay, kung ano nalpasan ta ipublish yun. Tapno malanitan man mo ti subil may. Diretso alaing ti sinsindami kahit. Ay na, adayo pa'y. Ay, dakkel tumot nga min abalay. Kastaya? Wen, bumayag day jay kaputa dakkel abalay. Konkret pa'y. Sabagay Wen Isu nga orayan yun to ti ayab me a blessing ti balay me. Ay, Naimbag pa'y ni Lorna. Dakkel ti papaaramid da balay da. Konkret pa'y. Sigurado napintas ton day jay ton malpas. Ay, ket talaga kasta. Adang rod kwartada pagparamid da. Sa bagay matkit di Kano nga tamat amasimpata da ito'y old house a paggiganan tayo? Addan to abakit. Dumteng to lata. Ay, daanan da ito'y balay tayo. Kaslamar ba pa yun ti agdan no bigbiglaan ti magna? Kasla pa yun uray aso ti magna kat marba ti agdan. Sana bali bakit? Maipasimpatan to dito balay tayo. Basit laang na panaganos. Lorna, pautangan nakman iti kwartam. Anya? Alan Uray doa kasutlaan. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Anya? Apay ngamin nga ipilit mo nga agatang iti baking ken arena no awang magayam kwartam a paggatang mo. Awan nga rod di paggatang ko iti pamirienda kadag iti agapit iti nateng ko. Alana, bayadak tumadlang inton makailako ak iti nateng ko. Ay na, awan ti may pautang kuken ka. Makikita mo't adakkel ti ipaparamid mi abalay mi. Isu anasken ko mga ammom adakkel mo't ti gastos mi. Alawanan, di kan pilitan. Sa bagay, dakkel nga agpaiso day tabalayo. Wen, isu apasensya ka na Mangkita ka laangan iti sabali a pagutangam. Nay, apa yun kasinsain? Nakarupangat ka mo tarimuang di tayo tikabsat mo. Di nak ngarod inikkan iti bulbuludak. Dua gasutlaan mo it. Anya, nalabos mo't ni kasinsin Lorna. Dua gasutlaan ko nak. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Tagluto ko man bakit ko iti pancake. Meriendaan dagiti agapit ko maiti natang ko. Ay, grabe mo't na itakabsat mo. Apay ka no adi nakainikkan. Kahit no makitkita kanumat adakkel ti papaaramid da abalay, iso arumbang kumakano nga amok adakkel ti gastos da. Apaw, talaga nga inbaga na pa'y adakkel. Wan mat, kaslang arod impanakkel na pa'y, dahi tati ipampanakkel na kanya kahit. Para makita, no malpas dahi ta abalay. Imbag ko ma, no jak amo akwarta laeng nilakay na ti araramaten da. Bayamon ang paray. Mala. Di mon pagparikutan di kwarta. Pautangan ka lang kasinsing. Alam pa lang dati 500 ka. Ay na, agyaman ak. Ang uray, dua kasut lang. Data 5 kasutang. Amok mutkit asyurbol tinateng mo kasinsing. Nangina ti ripulyo itakag. Anya? Wang, kabailam to adublin ti bayad mo dito 500 ka. Ha? Naggapwam nga pare Emilio. Di taman balay da Mari Ellen. Napan kami nagapit iti mula da Repolyo ideal daw. Kasta aya. Wen Maray. Naimbag man ta kay kayat yu ti mapmapan di balay da.
Kano kasla kamarin ti kalding. Ha? Katuan mat, kita man ti agdanda, kasla marba, jay bubong ti balay da, kasla itayab ti uray nakapsot nga angin. Ay na, nalabos mo day tamaray. Mayat mo di balay da, kin nalinays. Alang arod maray, panawan ka pa'y. Mapana ko nagluto. Ay na, naimbag ta nakaranata iti mayat a presyo bakit? Mapatarimaan tamad laang ti pala ita. Ay na, wan nga rod lakay. Agyaman tay, tinamarswa lakay. Wen bakit? Nawadwad da iti kwartata. Igatang takit din iti materyales sa pangbalay. Wan alakay. Wen bakit? Awan ton tiririm amarmar bangagdan. Maan-anay adiding. Kanaglatlati abubong. Si Kamot. Katuan mat. Ore ag subli-subli kanton nga umuli ka na bumabay ti agdan. Di kan agbuteng amarba. Ya? Kunak tumot kin kansan, surbol da jari pulyang. Kita man, nakakwarta ka iti ribaw. Naimbag nga rod kasinsin. Tapno addan tumat ati aramatag amang patarimaan iti balay may. Katuan ansan, didakkel tun abalay iti paramid mau. Ay saan kasinsin? Ah, Jay apagisulhaeng Tapno addan tumat mabati iti naglakwak Pagpuunak tumanen into next cropping. sa bagay mo't gidian. Ay, hun gayam kasinsen. Nakasaritak di asawa ni kasinsin Lorna. May ibus ka nun ti kwartada. Ngamsan agad ni kasinsin Lorna pagsardengan dagiti karpintiraw. Yadda ka dakwadan aray ta kasinsin. Sana bali ama ibus siguro ti kwartada basta dakkel ti balay da. Sa bagay mo't gidian. Wen kasinsin, ay ngam, para kanyak. Uray jay medium size only. Tinapatag. Mapatarimaan ko ti balay may. Tapno di damat ibaga abalay ti kalding di paggigyanan may. Ay, anya lagi din aya. Agasaman dagita abag mo Lorna. Dagita mo't jay bag anangingina. Ay katuan alangan mo't adakkel ti balay may ngam aw-awan ti gamit ko. Anya? Katisumat. Sa bagay mo't gidian. Gamnay. Ado pa'y gayam ti san analpas dito balayaw. Ay, huwag nga rod Bumayag talaga dayto. Tadakkel nga rod balay. Sa bagay mo't gidian. Ngumdakkel sa ngamin unay. Iso mabayag amalpas. Kita man ti balay da kasinsin Mark. Nalpasan. Nalpas adagos tabasit la ang abalay ti pinaaramid da. Sana bali abasit ti balay. Basta naragsak dagiti agnanaad. Sa bagay matkit diya. Ngam sabali nga minudakkel ti balay. Kasla tabak nang no kwa. Unimot kidi Sa bagay. Saan tayong agpapaday ti kapanunutan? Adamap na iti basit abalay. Adamot ti akin kayat iti dakkel abalay. Lakay, awang magkaya mang kwartata. Un nga rod bakit? Maigat ang amin na iti materialis ti balay. Gamnay, saan pa'y amalmalpas? Ti daduma, ingatang mumat kami ni ti agkakangina bag mo. Lakay, Ultimo igatang tayo iti bagas. Problema pa yun no sa dino ti pangalaak. awanan ti may saang tainton malam, lakay. Dahit lang rod bakit? Ay, mapan ka pa yung balay damay. Ikapay bumulod iti kwartada. Anya, siyak ti baon mo? Siya ati mapantakabsat mo. Jak kayat. Tabay. Ay na, sigurado nga adun tumanen ti sauna day jak kabsat ko. Ibaga nang tumanen asyak nga agpaparamid iti dakkel abalay, agdawdawat iti bagas, agbulbulod iti kwarta. Anya.
Gaya man da kabsat mo alor na ti papaaramid da abalay da lakay. Wen bakit? Naibus ka nung amin ti kwartada. Anya? Ni, kasano ngayon? Sapay saan pa'y analpas ti unag ti balay da. Ado pa'y ti masapol ang mayaramid. Sana bali tadakkel mo't yung balay da. Si Kamet. Katuan mo't bakit? Dahil tati kanayon na nga isungbat kanyak tunggal at dadawataken ko na pabor. Ala, di mon tutupan lakay. Bay amon, sana bali tanalpasan day jay. Ay, anya laki din aya. Inunanan tumad ngamin ti agsaw-sao. Anya nga ita, naibusan ti kwartada. Day tangarod, ti kanayon nga ibagbaga dagiti daduma kakasinsinyo. Ngamala, bayan yon. Barang maamiris na ti kamalina. Nay, papanaam Lorna. Ijay garden damari may kasinsen. Anyat mapan mo ramidin ijay. Mapan gagdawat iti natengda. Ay saan kasinsen? Mapanak man makitangdan nga agiruot. Anya, sika, mapan makitangdan. Wen kasinsen. Awan nga minan makukwartame. Staya, ngam sa nabali at adakkel mo ti balayaw kasinsen. Anya? Katuan mag. Ala, panawan ka pa'y kasinsen. Ang mga numakasangpetan damari imi ije gardinda. Ala, sumrek ka, Lorna. Agyaman ak Ellen. Anusam dito'y nanumo abalay mi. Ngamin, saan akas iti balayo adakkel? Mababainak nga rod kan kakat. Ha? Ngam, alangan mat adi ka pasang bayan. Sana bale, ta medyo mayat matan dito'y ayan mi. Sana kasla idi kasla balay ti kalding ti paggiganan mi. Ha? Ala, agkape takit din. Agpili ka matan iti kayat mo nga ikape. Ada dita ti fresh bread, ada biskuit, ken ada pa'y gayam cake dita. Nagadumatan. Ay, wan. Naggatang kami ngamin iti abastumi, tapno saan kami ngagkarasubli nga gudong. Sa bagay matkit di Wan, Lorna. O, dahito mati kayat ko. Uray basit ti balay, no saan tayo agkurkurang iti makan, mayatan. Ala, agkape kapay. Agluto ak iti sidaan tayo inton madamdama. Agsida tayo man iti chicken adobo. Ada pa'y gayam sambutak iti klinik. Ay, pasensyakan panawan ka pa'y. Ay, agyaman aklangan kadagiti insagana mapagsasangwan tayo kuma. Anya? Nagsubli ka mo tadagos, bakit? Wan lakay. Kahit, ayan na iti bagas. Awan lakay. Anya? Ay, nagbainak mo nga rod ngagdawat lakay. Anya? Wan lakay. Kasano? Nagmayat nga addayo dya balay dangam to'y balay tayo. Basit nga agpaiso ngam nalpasan. Ay, adupay dagiti makan ken kagawaan da. Sana kasla dito'y balay ta. Dakkel nga agpaiso ngam sila labos mat. Ha? Wan lakay. Ay, agbababawi ak nga ron. Anang uyaw kadakwada ide. Adayo gayam anasaysaya ti panagbiag dangam da tayo. Ay, sikanto mga amin, bakit? Ipapilit mo ida masapol at akil ti paramid tayo, balay tayo. Inunampay aginatang ti anyal dita. Bagmaw, sapatos, bado, kananya pa'y dita. Anya nga itan. Ay, wan nga ron alakay. Dakil agpaiso ti balay tayo, ha? Ngam awan mo ti kanan tayo. Ado ang agpaiso, dagiti agkakangina akagawam. Ngam saan tayo mo't amakan na kita. Ay, anya laki din na. Ala, uston lakay. Ay, puskulak ti rupak. Agsubli ak iti balay da mark.
mapanak pa'y mangibaga iti bagas da. Nay, handa ka med Lorna. Ay, wan Mark. Umayak ko maagibaga iti bagas yo. Naibus nga minon ti bagas may. Kasta yan. Ay, wan Mark. Awan nga minon ti isaang may. Saan kami pa'y anak kaluto iti pangrabian may. Sana bali Tadakkel mo ti balayo. Ah, Kadwain. Ken saan na bale taadumet dagiti agkakangina abag, sapatos, ken no anyabay dita. Isumot ti na ikargay di balayo. Kadwain. Iso asa na bale nga awan bagasyo, basta dakkel ti balayo. Mark. Dahil tamo ti kanayon mo nga ibagay di kanyak. Iso nga isumot ti isong bat ko ken kaita. Anya? Sika talaga lakay. Tila imbagbagam ka ni Lorna kabsat mo. Kaya't kulaan nga iparupakan ko na ti inaramid na kanya kidi. Huy, saan anasaya ti kas talakay? Di mo ka di malbalsan ti kabsat mo. Idi adda kwarta na, kunamlano asino akadadakilan ti balay na. Sa ita, siyak madlaan gayam ti pagpatulungan na. Ala, bay amon Mark. Aywan gayam. Inted kun ajay kagudwa ka ban abagas. Awan ka nung amin talaga ti paggatang day ti bagas da. Anya? Pasensya kan kasla agsangit mo't ngamin. Talaga siguro nga awan ka nun da. Mala, awan di parikot iti day tabakit. Sapay ko mga rod, taagbalbaliwan. Istoryan ni Mark ti mapaspasama ken kaitan kasinsen. Ay na, mababainak nga rod kasinsin. Isuda ka na yun ko nga uyawan. Tabasit ti balay da. Ita, agnamnam ay dan. Day nga raw di kanayon da nga ibagay day. Anariga ti agsasao. Ay, awan nga rod kasinsin. Ay, mababainak itan. Tanay, saan pa yan amay tuloy di balay may? Dakkel nga agpaiso ti dimensyon na. Ngamne, marigatan kami na mangilepas. Kasinsen. Ay, nasa isaya at gayam nga dayo ti uray basit ti balay. Basta nalagda. Ken at damakan. Ay unang kasinsen. Tauri dakkel ti balay mo. Nawan mo ti bagas mo. Useless Huwag nga rod kasinsin. Wan kasinsen. Tama nga lumaunat ka si bibiyag iti unag tidakkel abalay mo. Gapu iti bisin mo. Iso di mon ipalpalastog tidakkel abalay mo. Naawan mo't gayam ti kanan nyaw kasinseng. Anya lakit deng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.